bak mekalengan dilanggap pade agai urang handi jekeun ke ulama ada pinayang behekeun dijeun ulama gadang nyankeun bije urang bailu beung asai mula bailu beung asai mula akhir masa to kiamat le umat puji ulama lam hadisna nabi ingat le alamat Tuhan bibalat yang kefon nabi peringat gadah berkat berusaha tami tanah rata tempat tan beregat awat tekana pale ulu bentuk bak mekalengan dianggap pale agai urang handi jekeun ke ulama ada pinayang behekeun dijeun ulama gadang nyankeun bije urang bailu beung asai mula bailu beung asai mula. Yang kedua nabi peringat yang zalim tak ngejo umat ke rakyat ngaji ingat juatan mi sebangsingat yang kelebar layatan oh sekarang Tuhan penyata lidahan roh syahadat dak bacutan iman dan tabat pale ulu bentuk bak mekalengan dilanggap pale agai urang handi jekeun ke ulama ada pinayang behekeun dijeun kalenggung ulama kadang nyankeun bije urang bailu beung asai mula bailu beung asai mula dengar hai bang lem peringat peleuheun tangan ulama ke ulama nejeun ubat baalamat kena celaka ke habanyo jengan nemat sabosan nepretema wate tubuh kasekarat han selamat iman lam dada pale ulu bentuk bak